Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi watukufu wa Komoro, Eid Mubarak. Ngarogo Mungu usiku wa leo, ze baraka za usiku wa leo izalise mjamaa, zizalise swamaha kumalahoni hapa omijini harmenti ya Komoro. Haini mrukao yende zedu wa mimeniomba ya kaumana au mano ni mwanana Mwenyezi Mungu ya watanganye niyo ya wakobalie zibaraka za mwezi huu wa swamidihani ikandarmwe malaho ya hatu ikando mijini ikandarmwe nti ya hatu kwezi umono yiditi ukusudia wananyasi wa Komori wanshiwo harmeshesi wa shakomori shamauri Mwenyezi Mungu ya wanipe ezenza heri. Mwenyezi Mungu ya watoe harmoze taabu walonizo. Mwenyezi Mungu ya wakubalie yetsumune hao. Ezitabuzi warema harmoshe siwa sha Komori sha maori. Ngari foreshe yao. Wa Komori walo masiwani. Nano wa Komori walo harmoe dunia kamili. Namna wajuha. Hania nzima. Hankonyo nzima ngeonesa kwa kweli ekaritanganya hana sonsi kabati namna kutudushinda ragabili. Zitaabu nudiro ulio homasiwani hatu yedi mana ikao baandi raonesa uwamweja raonesa uzima wa hatu rahunda ntizinji ekande zilo karibu la renyo ekande donc zinti ekabushini ekamorisi en tout cas uzima wa hatu ukasababu zinti jirani warumbisa na ongwa jorumbisa shikari onesa uzima wa hatu yedi mana ikao naritangani hani ukabaji harumwe dossier ya maore ngabo nkadembili onkade wa mwando do ubinadamu huo ekaritangani hana sonti ngasi wazima kabati namna tutoshinda rahunda msaada wa hezenti izobonze nana wananti wa Komori pia risaidiari ili rishingeri hunde shawiri ya hezi tabuzire maro yenti ya hatu. Donc au kabadima ojulana hali oumbisana harmweze tabuzire maho yongiyo muhimu tena ngiyo muhimu ndondo ezabili kwezi dezahusiana le suala harmwe vole politique ne vole diplomatique ya hedosi ya maho ngaritsa ngari lavinisha azali ya paro wa Komoro zejanibuza siasa zejanibuza udai haki ya binadamu yema Islamu wandu wa siasa na wandu ikao watahawo amani ya hensi wa Komori pia ya waunjilie ya wambie doseni namna ye yaiona one namna hili yono bahanu hili yone shawili yaiona o batusisi hayimu ya balo mtsangori hunde shawili ya hetabu ikao ngerema o yema siwa ya hatu kuswali le swala mungu la mawo yonde harmoni kutoi halafu ngarijua ukaya linusu isu ala la mrumzi mashali isu ala la hatu sonti yode banekao ngari lavimishao haukayendi yarenge insi hatu uyendeso banubizambao ya ripare ya paro wa Komori pia wanba joka insi wa honre suala wa honre jawabu ya hele suala inu umtsango wa haini mkomori urengwa ili wanrojue enamne suala inu la kwa ladimo liga bidiyo wantina joka zaki ifwe bahadisi yani umhono idi wa hamu rahani jatsaha wa Komori rijuo wana hatu walo sudari wajue hali ezetabu izi warema oranzijuzi honda leo watu wa video ya uonesa ukangwa uharma hali ngwa uharma taabu serikali ya Suda iwaladhimisha ukaya haini mjeni ulo harmenti hiyo warohe yonde maana ikao ze serikali za Tanzania na ni serikali ya Kenya wandisurenga bisi zerenge maranya ya hezenti za hao walo Suda ili warohe wana hatu walo Suda ngwa uisabu ya majana maili na mengo miraru nganzo warohe yuko habisi ili wende swa Ethiopia au wende Egypt ngazimkinishi hawe namna watoto wanabia ukanganzao 60 € haini mwana mzima ili apashieze bisi kao zumkinisha wandozi Paris wa wabahisi donc yabo hizo 7 millions à peu près yoke taka la dimwiri shinde ngoza 7 millions ili ya uno wana hatu wende yiho wauti wandu wendo wapotesh wandu lo harmam som walo harma enkodo yani ngwajoka yani ngwa harma tabu par rapport n'enkodo idio harma nti ya Suda donc na riwa jushidie bihunde namna ya waubisi wandizamba au heki ya sintiti ya hangu tanzishi ya serikali ya Tanzania iliyo ilo Sudan ni wambikabo ya kangwa towe marai ya wahao
na hunde namna tena waurudisa emaraia wa Komori walwingo wahunde msaada wa hao rangalie namna tushida litange no wana hatu warohe iho banuhonda maudu wakawanikiwa juzi leo na maudu warohe armenti ya suda izo habari kwezi ngarjo ujula na hali ngarjo swali zingi tena kama benze na unono na ujamaa na ujula na hali na hundi sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.